Ingane zakwethu uhleleleni ungangenele channel lethu ephethe indaba eshisayo laphana umkhanyakude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanyakude TV. Bafowethu ngeke ukholwe laphana okushiwo uwelile entalamba laphana usimomoza laphana wengane zakwethu. Thina ngaloko khulu makhulu ake sikudedele uwelile laphana entalamba usimomoza. Siyi-channel ehamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga. Ufuna udumo wami yini ukholiswe yini kangaka udodweni ngifuna endlizeni inani lento efutho kangaka yathi ithunzi lo thiwani ngawushonelelo mina abaqhaphaza mina abalast ndlobo yabona nje ishodi yithuna kule njalo awubuthi sivuthwe kanjani yini inkosi amade phekwe ibhoda lo muntu lona bethushiwe.